Ćao svima, sa vama je Angry Warrior, ovo je moja druga epizoda i danas ćemo praviti jedno istraživanje o Roswellu. Roswell je američki grad u saveznoj državi Novi Meksiko. Sad, ono što se vezuje za Roswell jeste NLO i vanzemaljci. FBI je objavio dokumente da su vanzemaljci sleteli u Roswell. FBI-evi bizarni dokumenti koji dokazuju da su vanzemaljci sleteli u New Mexico pre 1950. godine. Ovaj istražni biro je na svom sajtu u okviru ogranka Valut objavio na hiljade dokumenata. Među njima je dokument koji se odnosi na direktora od strane Gaja Hotela, specijalnog agenta koji je bio zadužen za terensku kancelariju u Vašingtonu 1950. U dokumentu čiji je naslov Leteći tanjir, agent Hotel je otkrio da je istražitelj vazduhoplovstva naveo da su 3 takozvana leteća tanjira pronađena u New Mexico. FBI je cenzurisao istražitelja koji je dao tu informaciju. Agent Hotel je napisao: opisani su kružnog oblika sa izduženim centrima oko 15 metara u prečniku. U svakom su se nalazili po 3 tela ljudskog oblika, bili su visine oko 90 cm, tela su im bila odevena u metalni materijal, odela su im bila slična kao pilotima na testiranjima. On je rekao da je anonimni informer naveo da su leteći tanjiri u New Mexiku otkriveni zbog toga što je vladan radar koji je uticao na kontrole mehanizma tanjira. Zatim je naveo da specijalni agent nije hteo više da istražuje. Grad Roswell je postao poznat 2. jula 1947. godine nakon izveštaja da su u pustinji nedaleko od vojne baze srušio leteći tanjir. Priča se da su tela vanzemaljaca pronađena od strane američke vojske. Nad telima je izvršena autopsija, ali su američke vlasti zataškale čitav incident. Informacija je nekako dospela u medije kako je vojska našla leteći disk, međutim samo 24 sata kasnije vojska je promenila priču da objekat za koji su mislili da je leteći tanjir je u stvari meteorološki balon koji se srušio na obližnjem ranču. Zanimljivo je kako su mediji i javnost prihvatili ovo bez ikakvih pitanja. Dokumenti su preneti na aerodrom Wright radi detaljnog istraživanja. To je bilo to, nadam se da vam se svideo klip. Ako vam se svideo klip, ostavite like, share i subscribe. Vidimo se do sledeće epizode. Ćao!